lem kanin mulau rei vang boka tro vlog pa ngai ang tak le up to date deuh karon da thelo karon da chun pon mami to ka record sa to te karon da deuh mai mai chuanin nia soi tur tam to khop mai in lo ngai om to thenin iron vlog khat lu tuka ka fa pain ka fa pain hero dang tur angai to to ni te min lu te alo mong khop mai ka channel te in min lo lut sak thina chuani nia voin chu hei khopui chung vlog chu ni dona amai ro chu thil in up to date neu tur kha tam to Mizoram kan fan chuana right kha tuna hen ke edit me ka kami kha amu nom don anio bon turu lut tukania kha lo changula ka subscriber te viewer te kanin zone ta hian chuak turin kanin befela chu zone channel a hian engim ber nge kala chiang lo ni kina karon update lenga chuta chong kan chua dona zone channel a hian a chuak anga chumizo chuan an mani YouTube khan an upload don boka ke mani pon kan upload don thowa ama se masabera chon zone ta chuak don ti kha karon soi ani in lo changa kha in lo ngai vendonia karon update zeu ang ka YouTube story te ka Instagram story te tinga khan karon da thina chu karon soi ani chuan voin chu hei ka bike chungcha po soi tur tama engenge mo neu te aket har te ka vua chuan Motorex in min sponsor angin Motorex engine oil te ka mangdona chung te chu kanon tilanga nga 15W50 helai intersection hi buai thak ve kap mai thin chung te chu ka mangdona ti te kha kan enanga performance te kha 15W50 kha ka edit tario main Petronas ka min sponsor hang ka maka ti chakpha lu duka enge an vedon Motorexi kalashe lawa thatura nga yang Motorexi an premium khop me until hi ato po to dewa ma se khatiang bike engine oil thadu tan chon ati chi vio don ani le KTM hi an recommended KTM ho tan bi khian an recommended ta ti ta kha ei mo KTM karon sei mal ni hei tun kum chu fur kan mu har khop me kan phun to ruat la har kan ti ma sen ron tlale tak chu hei tian tlale char neom le tran trap to ang chi vel level kha theng le don ang ti hlom khop mai moderate deuh hian sur thiam se ruat te hen mo nuam ve deuh nga lai phei la hi min du ro pui sia den ve deuh chuan kan phei zelanga kan thian pa ina bike thar lak te po kan enanga chuanin voin chu activities tam don khop mai Suzuki ka bike te po hei ka check tir dona kan ride na kilometer sang hi chuan kan ride ta hei center englo te kha bearing te kha mo lo ri ve dewa chuan kan soi zelang ya Suzuki lam kan pan me ka khua hi hei wet khop mai so wet kan phei zelanga ka bike kan check tiranga chuan ka thian pa in bike thar sang or tak mai ala thara chung de chu kan en sak chinanga lai chho traffic jam na sal du chu an nei om ve tho tani jam de orang ini Suzuki kan thlengang let's go ka achunga he ka chodon ka bike check turin hei pujoni hi bye bye te an felania Suzuki chu so mai nei chuan hei an bike thar hi ka leng lut pa ka te kan en shimanga hei chu 250 nia hei hi thar hei orange moi deuh hi alo ma hei hi Gixxer 150 nei ketania man hi noi khat le sing rup ani chu moi ra khop mai color scheme te hi ka moi ti chi ne ke chu orange mo moi ka ti tat ta ni
hey này chọc thar cho hay po hi này thấu đúng po hi pati pia green nó hoang tắt này hay hi 150 thôi nhé hay hi noi khát lệ sinh sari sáng khát nè giờ đây chấm đi lệ pasar sinh khát đi nè anh tàu bên mình này po hi chọc thar nhé ngồi thầm khóc này apple này nó om hi color hi khát ni thum chọc thar mà ngồi thầm khóc này cho nín hey phải stock anh này thà book vec anh tia Bergman hi free sale thế mà Suzuki chụp khắp máy sale sẽ chụp rồi nè customer care đi trả vâng cho nên đi làm đằng cái bao hen gắn chìm hiện ai này nên tuần hàng ai trả rong hen mà nên tuần giấy đây là giấy là chuẩn không em Suzuki cái nó mà hey mechanic boy min pisak đó này hey air filter vel kan thak ni lo kan right na han Mizoram kan fan na kha kan check nga hey te ke lo la da ni chuan a brake nung lampang he kan check bok na ka soi sel na chuan he ake hi ka thak to he hi Maxis Max Floor an tia 140 by 70 nia 17 mo he hi to lo wa tiang adventure bike ke bola chuan sang thum le zare ta nia nung hi mo chuan ma ne chong ka thak ta ma su sang khat ro amai sang hi le za thum ga ling ka hriat tan hi ma hi 19 ani boka hi trakhop mai low budget anga chuan in a ke thla ka chuan a to lo ni chu Apollo te kha sang rup le ti de te kha ni bang chuan hi kong se tak tak chu ka tlan pui lo ma se ka tlan na china chuan stable view chong ka hria chu hei ake ka thak chu ni ta chuan check ti ranga air filter te neu race ball kha eta triple clamp bearing kha lo che ve deuh taka kan tlan na che boka chu kan siam do na ni hei nen khoi sak a an ni chu Suzuki chu mi hin duat thei nia le al bal vak lo kha rin nai takin tro en lawa khan champhai hang ka phu fai ti ramo ma se thar chu thla kila a thang champhai hang kan phu fai bal overload bal overload ka ti kan kal na con ka khu mà ni chak ma kho lấy bal này không chuan này lama hian big bike se khan khoi thia helam pang area hian ma se anin dai lo chuan tian nan khoi tho ni dang ho po te chin ho po mo so lama so number plate nobel mat boka tiang ve kha kan ni kan customer lounge TV lo boka hei an thua hey award chan te pon lo nei ni Best Performer 2017 thì té này chốt mày 아니 버츠 땡스 또 I break po azia ta mà sẽ rất chẹp nó tốc lâu đều mình lại shimin breaking hi check về đều chụp ngay nè Suzuki thanks for everything mình check saka mình lâu arsan nate đây Suzuki sát tết bye bye pots cần lại potang chuan với chú activities tấm bằng rồi thì tôi nêu lán chắc thì hiền chuyển pa tê bike thar kan en anga Motorex engine oil te kan thun bok anga an hun kan mang chodon ni kan ram huna kan ma and tê bike thar ai he tami hi Hero to zero
ก็ติไม่เป็นครับงั้นแต่สังให้อันไหนตุปานเนี่ยส่วนใบทาร์ฮีก็ใบคลุยอังคารนี่ตานี่ แต่ตากันนะ Expulsion ya Expulsi tu na hen amoi hero kha an in bun thar to chuan in toy te khal ve chin reng la kan tia hei hei hemi lo jok hi kan khal don a rally version kha hei hin ta Expulse Pro khal chini la ni mai lo mong e khua hi chel tu ga hei voin chu China han test kan tuma ma se China han test kan tuma khua lo chele se tuna a han zuwa ya gan kalang moi ra khop me Expulse Pro inte hei hi rally edition ania sang errorem ro ko phone vel ya veti boy ve da thalo kang ba na la hi cả lon thấy đó mình sang rồi bụi, hay là mà hiền, ở vắt sang tắc về, sang này sang về neck, cái po hi fit ngay là in chỉ qua cái này cái đinh đi lip ạ, khảo chi đó ngay ama hi pha chu ang ta lo hle mai Expulse chuak ma sa ho mo arang ta hle mai amai ro chu cái te soi sel tur ka lem lo tu na ri tak chuan kan khal dan hi shit hiam ala hara hi rally kit version khan ita sang tha or khop ma fit nga le in chili vel tan chuan khal chi vak don lo ni kepo hey traffic jam a chuan in boi thak don khu ka ke khoi monga puti kho nam de sang tha ve nek mai chuan in mai ro chu hei khu preload adjust na in hunga he lai var le he lai sen hi ha kong chia le tha itlan don in adjust na ni du danin mo manual kha chu an mani hen en tur ma kha chu ko soi vek lo meng toy te tak te sim in tran po har de ha kan hi ma le sang lu tu ka ti than ngai don tat mai traffic jam a chuk don pon mong le lampang a side zong chuk thang ai do ni me sang tha ve reng kina mu ma zoking kan la test zone ni a engine repo a zia ta tun trum mi zet zong a ri sat to mai na ka Expulse nei nai nen kha join ang talo hle mai mana kha chuan in ari khar tlok thin khan ni to chong hang khom talo toy te tak test khan ni khai bắt lụt tre pa lom cái tran tur ti than de sak ngai do ni toy te tak test nakina chiang zo kan la test sang chu ka bike kha da son ngai ni ha hết tia đình rất thì ngay thì hiền này ở đây tu na Blues Motorshop kan ma lai hi tu kan hu ko to hian te video po explain lu tuk lo me la hi do pui veng thar la mau ta tu an engine oil kan thak on ta hian mo an ni soi tong khan an cherang ang renga an tha hei nei tu pa ni he ta hi phụ pa con nghe hai rep bel thắt nghe chân mà sẽ bikers dọc nó có thể ra cho engine oil hi Motorex engine oil hi hayกันlàm thun đó này 15W50 hi nghe tiếng nghe thì mấy thế ạ
ไอ้ฮีa thickness อันนี้ตาอัชาจง 10W40 10 itrin kamo จวนไอ้ฮี50ฮีจู temperature อันที่นั้นมุนลุ่มเดียวแต่ผมตาละ50 vel ka poi lo ni chu le i bike kha i hard de waอันที่นั้นi low ref vak te ni chuan hi a great sang kha tha jok ta ma se city use le kha tiang me kha chuan 10W40 te pokha poi lo ni chu mo ma se itlan da na zir khan engine oil kha nang ma khan i adjust te mangai ti nan chu a poi na om lowa 10W40 mo 15W50 ti kha poi nam chong lo ni chu hi motorex ania kaman hi unzat nge khaมันที่สาขาจะนี่สมรีอันนี้จูอันฟังเสียงเฮ้ยถ้าตอนนี้ subscriber เรามาสติ๊กเกอร์มินบิลงั้นเราในกินนะครับเพียงฮัลโหลติดเจ๊ซักไม่เฮ้ยอันร่งกาโตซ่าเนี่ยแต่เห็นถูกโปเบ็ดเซ่ตลทุดอนนี่เฮ้ใครมอยแล้วไหมซักไหมถ้าเตะที่นั่นเจ๊ซักไหมส่วน engine oil ที่ให้กันฟังแล้วนะอันที่เวลดอนนี่ไอ้นั่นบอสเซียนที่สักดอนเนี่ยออกมาฝากกันส่วนกระบะจูให้เจ้าในการปลดมาร์บอกกับ engine oil ในการทักตัว blues มอเตอร์สปาเฮียนอันส่วนที่รังแทนส่วนจ้าการที่หน่วงครบไหมแน่นาปฏิเปียแล้วแหละต่ออาปฏิปีเป็นเส้นง่ายเจ้เราไปแต่อันบุกคัดตัวอาปฏิปีปองอะไรร้องกานะเต้นี่ให้ร้องกาตัวป้องงะครบไหมร้อนกับเทียมปกะก็กลับเวทีนะมาเซ่ก็กะไอ้นั้นกะให้กระริ่งโตมาจอกันนี่ตุนไหลจนมั้งร้อนหลังกันแล้วฮะนะครับวันนี้ก็วิดีโอจุดนี้พอดวันนี้ก็วิดีโอจุดนี้พอดไม่เซ่ thank you for watching all bye bye